Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza udahwema kubana na radio televiziyo Nuru ya Mashariki kamwe n'umuco wacu TV. Turi ku itariki ya 16 z'ukwa 2024 ngendo umushakamba Maurice ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama mwiriwe mute? Twiriwe neza umushakamba namwe. Yego natwe na mahoro. Ni byiza cyane. Tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko yo mu Kinyarwanda. Turibuze kwibanda ku zihe ngingo? Ingingo twibandaho tugiye kureba imirwano yabereye hariya ku murongo wa Sake Rutobogo, tunarebe na Kimoka ni mu Isake hose, aho M23 yahanganye na Wazalendo bashaka kuyitera hariya. Haje kuba rero imirwano ikomeye bwana mushakamba. Indi ngingo, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi rirashinja Frdc na Wazalendo kwica impunzi. Icya gatatu tuza kureba muri Fdlr birakomeye, harimo gushinjanya amarozi bwana mushakamba, aho bishobora kuba bwahitanye umwe wo mu rwego rwa koroneri. Tudatunze rero bwana mushakamba, reka twerekeze hariya mu Isake. Ubwo tubyibuke neza ni ku muhanda Sake Mushaki. Naho Kimoka ni ku muhanda Sake Kabati Kirorerwa werekeza Ikicanga, niko bakunze kuvuga. Ni hafi mu mujyi wa Sake bwana mushakamba. Hariya ngo habaye isibaniro bwana mushakamba. Ibyo bwana Sentama habaye akantu gakomeye cyane. Ubundi hari gahunda bashaka cyane yo gufungura uriya muhanda ugana Kicanga. Urumva yego ni hose, kubera ko barifuza kuzagigana Rubaya, barifuza gufunguza umuhanda Bweramana Sake, ariko bikomeje kubabera ingorabahizi. Rero uyu munsi bababeshywe, ariko ni ukuri ntabwo babeshywe ko General Baudouin ari ahitwa Rutobogo, yasuye intare za Sarambwe ziri Rutobogo, ariko bibwiraga ko aribwo yahageze, bibwira ko bagiye kuhamusanga, ariko bahagabye ibitero ahubwo yahavuye, bisa nkaho babisikanye. Ariko nubwo yarakihava, abasirikare bamwe mu barinda Baudouin bari bagihari. Hari abari bagihari ba Baudouin, bari mu basirikare ba Baudouin, ariko noneho bari kumwe n'abandi bahaba basanzwe Rutobogo. Bwana Sentama, ni amakuru Fdlr navuga ngo yakoreye ubutasi, irayamenya, imaze kuyamenya ihita ikoranya Wazalendo zose. Urumva yabanje gukora kuri Fardc zirumvikana na Fdlr n'abarundi bari bose uko baba Isake. Barangije babona aho batinya bagomba kuhatuma ikigogi, maze bahatuma Wazalendo abo aribo bajya imbere. Ku murongo w'imbere hari Wazalendo za General Domi, ubwo ni ingirwa General, hakaba Wazalendo za Mbitezi, hakaba Wazalendo za Janvier Kairi, ndetse na Fdlr z'igisambo, umuntu w'ibinka cyane witwa Sindodora. Tumaze iminsi tumugarukaho mu makuru. Abo rero nibo bari imbere ku rugamba, abandi baza inyuma. Ubundi bahageze basanga intare za Sarambwe zirabiteguye, yumva hari nabo abahungu bacyaye cyane bo kwa Baudouin. Ubundi bakurasira bahata umuriro ikintu cyitwa Wazalendo. Amakuru atugeraho kano kanya aremeza ko ambulance zabaye nkeya, ndetse n'izindi batwaye kuri moto bwana mushaka. Yego ntibyabura, birumvikana. Ambulance zabaye nkeya babatwara kuri moto, izindi kubera gukora amaturu menshi zananiwe. Ibintu bakorewe ntabwo byumvikana, nta nubwo babyumva, kuko Wazalendo zahapfiriye. Ariko mu gihe babonaga Wazalendo ziri guhatwa umuriro ukomeye cyane, za Fdlr na za Fardc zirukanse zirihungira, zikizwa n'amaguru, zisiga bene gupfa bari gupfira ku rugamba. Birumvikana babashutse babajyanye imbere. Nuko byagenze rero. Ngira ngo bwana se nta ikintu kirimo gitangaje, nuko hari umuwazalendo udatinya izina Baudouin. Ubundi kubw'izina Baudouin uburyo ryamamaye n'uburyo ritinyitse,
kubera ama operation n'intambara Bodo yarwanye nta n'umuwazalendo wakwiye kumva ngo Bodo ari hariya ngo atinyuke anatereye ibuye. Birumvikana twagiye tubibona mu biganiro byabo bitugeraho kuri telefone bandikiranwa ko Bodo atoroshye ngo afite isasu rikaze, ukaba wakwibaza ko isasu rye rikaze ridakorwa nk'andi bwana Mushakamba. Umugabo batinya cyane, rimwe ingabo ze zigeze kwegera hariya ku mwegege w'ishyamba ariko zari zije muri operasiyo, ndavuga ishyamba ry'ibirunga, bari batangiye kurira ngo noneho Goma barayitwambuye. Ikintu gitungura abantu rero ni ukumva ngo Wazalendo zatinyutse zimwishoraho zishora ahantu zizi ko bari, ariko buriya ni Fdlr zabashutse ziti dufite imbunda zikomeye n'indege na drone n'ibindi ati turabikoresha, ariko birangira bidakoze ahubwo zihashiriye. Ariko usibye aho ngaho Rutobogo nk'uko wari ubivuze kimuka ku muhanda wa Sake ugana Mushaki, naho rwose buho niho bimariye umujinya. Ariko n'ubundi yari gahunda yabo kuva saa 5 kugera saa 8 zari sharing zikomeye cyane, bahatukuje mu kirere bagihinduye umwotsi kubera izo sharing, ariko ntacyo byatanze. Birumvikana intare za Sarambwe twageze kuri uyu mugoroba tutarabona ko zigeze zibasubiza kubw'impamvu zabo. Iyi yose rero ni gahunda y'izi Wazalendo yize Fardc zishaka gufunguza uriya muhanda, ariko bwana Senama aho kugira ngo bambure nibura M23 santimetero n'imwe, ahubwo hapfa benshi kandi bagasigira intwaro M23. Ntabwo ari intwaro basiga gusa bwana Mushakamba, ngira ngo wumvise abantu ejo bari batangiye kuvuga, n'ubu baracyanabivuga ko Sake yafashwe. Ubundi ngo yari yabakubise iramanuka igera mu mahuriro y'imihanda n'ibirindiro bya bariya bano bacanshuro b'uruhu rwera byari hariya mu Bambiro, nabyo barabisenya ku buryo bari bahavuye bose bahabirukanye. Abantu rero babonye M23 iri hariya mu mahuriro y'imihanda muri rompo ya Sake, baravuga bati Sake yafashwe. Ariko nibyo ababivugaga bari bafite ukuri, nuko rero igigeraho ikagira itya, sinzi ikipfa n'ibibaya, ifite impamvu yanga ibibaya isubira mu misozi hejuru bwana Mushakamba. Karega nta n'umusirikare wo kuba mu bibaya, uzarebe no mu mijyi nta position ya gisirikare iba mu mujyi, ahubwo iba mu misozi ikikije imijyi. Yego. Nibyo bwana Sentama, ngira ngo amakuru ya Sake twaba tuyavuyeho, noneho tukareba ukuntu umuryango w'abibumbye noneho utangiye kuvuga ukuri nyuma y'ibinyoma bitagira ingano by'uruhererekane. Ngaho tucire ku mayange, bimeze bite? Fardc na Wazalendo ngo barashinjwa kwica impunzi, bimeze bite? Kandi mu minsi yashize izi mpunzi bari bazishe batangira kwandika bavuga ko ari AFCM 23 yabishe. Nibyo bwana Sentama, iyi raporo yashyizwe hanze n'umuryango w'abibumbye ushinzwe, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA, ije ivuguruza raporo za Human Rights Watch zashinje M23 ngo kurasa no kwica abantu bari mu nkambi ziri mu mujyi wa Goma. Ije ivuguruza za raporo zindi zitandukanye zagiye zisohoka. Rero uyu muryango, iri shami ry'umuryango w'abibumbye ryashinje ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhungabanya umutekano w'abahungiye mu nkambi, cyane cyane iziri mu nkengero z'umujyi wa Goma. Izi ngabo zizwi nka Fardc n'iyi mitwe nka Wazalendo byashinze ibirindiro muri izi nkambi kuva mu ntangiriro za 2024, ubwo byari bifite ubwoba bw'uko M23 ishobora gufata umujyi wa Goma na Sake. Muri raporo y'ukwezi kwa 9 ariko kwa Nzeri yasohowe n'iri shami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA, yasohotse
uyu munsi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10/2024 OCHA yagaragaje ko ibikorwa byinshi bihungabanya umutekano wo muri izi nkambi bifite aho bihuriye nuko abitwaje intwaro bahora muri izi nkambi. Yagize ati iyo OCHA igira iti ibikorwa byinshi bihungabanya umutekano bifitanye isano no kuba abitwaje intwaro bahora mu nkambi z'impunzi zikikije Goma no muri teritwari ya Nyiragongo. Mu kwezi kwa 9/2024 byibura impunzi 8 zarishwe, izindi zirenga 20 zikomeretswa bikabije n'abitwaje intwaro. Iyi raporo ivuga ko tariki ya 11 z'ukwa 9/2024 impunzi 2 zabaga mu nkambi ya Rushagara mu burengerazuba bwa Goma zishwe n'abitwaje intwaro, bituma haba imyigaragambyo. Ku munsi wakurikiyeho abana 2 bishwe n'ibisasu byashyizwe aho bari bagiye gutashya inkwi. Tariki ya 26 z'ukwa 9 nabwo nk'uko iyi raporo ikomeza ibisobanura imirwano y'ingabo za Fardc hamwe n'imitwe ya Wazalendo yabereye hafi y'inkambi ya Rushagara na Baraka yahitanye ubuzima bw'impunzi 3, izindi zirenga 20 zirakomereka. OCHA rero isobanura ko iyi mirwano yagize iti iyi mirwano yatumye impunzi zo mu nkambi ya Rushagara na Baraka zihungira mu zindi nkambi, zimwe zashakiye ubuhungiro mu baturage. Ubu bugizi bwa nabi burenga ku ibwirizwa rya gisirikare ribuza abasirikare kuba cyangwa gukorera ku nkambi z'impunzi. Bwana Sentamba, iyo tuvuze Rushagara tuba tuvuze iriya ya Mugunga, iya Baraka ndakeka rimwe iri hafi ya za Nuza ugana muri Nyiragongo. Yego nibyo Bwana Mushakamba, ariko hari ikintu umuntu yakwibaza ahangaha. Hari ubuhungabane kuba iyi raporo yasohotse igasohoka ishinja Frdc na Wazalendo, kandi nahoze nkurikirana amakuru ICC ruriya rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe rwemeje ko rugomba gukurikirana ibyaha birimo bibera muri Kongo. Bwana Mushakamba, uruhurirane n'icyo cyemezo cya ICC n'iriya raporo Bwana Mushakamba biraza kubyara iki kuri Kongo? Birumvikana kubera ko haracyarimo ibyo nakwita manyanga kuri leta ya Kongo, bitewe n'uko hari abayiri inyuma bayishyigikiye bari kuyungukiramo, ariko nk'uko bisanzwe ahantu hose hari imirwano, hari intambara, ICC nayo nubwo hari abishobora kwibasira by'umwihariko nk'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro, ariko yizategereza Kisekedi abanza aveho ibone kumufata, kuko ibyaha byose biri kuba biri ku mutwe wa Kisekedi. Ariko kuba iri shami ry'umuryango w'abibumbye ryatangaje ibi ni ibigaragaza ko hari intambwe yatewe n'uruhande rw'umuryango w'abibumbye, cyane ko M23 n'u Rwanda bashinje kenshi ko bavuze kenshi bashinje kenshi ingabo za Frdc kwica abaturage, ariko imiryango mpuzamahanga igakomeza ikabyima amatwi. Ariko kuba babitangaje nabyo birashimishije. Urakoze Bwana Mushakamba, ngira ngo niba nta kindi utangaza kuri iyi ngingo twimuke tujye kuri iriya ngingo irebana n'amarozi yo muri Fdlr. Bwana Mushakamba, nibyo Bwana Sentama, ku munsi w'ejo amakuru yavuze ko witwa Colonel Gapira Juvenal uzwi nka Jagwari yaba yapfuye. Nibyo koko, bamwe bavuga ko yishwe n'imirwano, abandi ngo yishwe n'ibindi, ariko amakuru menshi aragaragaza ko yishwe n'uburozi. Uyu niwe wari ushinzwe urubyiruko muri Fdlr, aho yafatwaga nka minisitiri w'urubyiruko mu mutwe wa Fdlr. Ubundi amazina ye nyakuri yitwa Colonel Nzambazimana Juvenal alias Gapira, yamenyekanye ku izina rya Jagwari. Rero amakuru aremeza ko yarozwe. Isoko y'amakuru iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Masisi yavuganye n'umuvugizi wa Fdlr witwa Kirengoma, yahamije ko uyu nyakwigendera yapfuye, nubwo Kirengoma atemeje niba yarishwe n'uburozi cyangwa se yarishwe n'intambara. Rero ariko amakuru akemeza ko Colonel Jagwari
yari amaze amezi 3 yivuza uburozi mu bavuzi gakondo. Umwe mu basirikare ba Fdlr utashatse ko amazina yatangazwa avuga ko Colonel Jaguar yazize ivuzivuzi aho yihanukiriye akabwira General Omega asa n'umucyurira amubwira ko adakwiye kuba nyagirirwa mu ishyamba mu gihe abana be bakomeye mu Rwanda ndetse n'umugore we akaba agenda mu modoka. Bwana Sentama byabaye ibya Yankoro mbi ngo yasubije nkundiye ku ijwi. Ariko Bwana Mushakamba ndumva Gapira yaramubwiye yamugiriye inama ya kigabo nuko ahubwo undi ari umuntu winangiye atabyemera. Kandi we niba abana n'umugore bameze neza buriya we yaba akora iki hariya atashye ibyo byamubera bizima. Nibyo byamubera bizima ariko ingengabitekerezo afite ntiyamukundira kuko nyakubahwa retired General James Kabarebe niwe wavuze ko ngo yamwihamagariye akamubwira ko azagaruka mu Rwanda ngo nta mututsi ugihari ariko ntazi ko ibyamoko byashize mu Rwanda. Bwana Mushakamba ngira ngo uyu Colonel Gapira siwe wa mbere uhitamwe n'uburozi. Nibyo nk'uko inkuru ikomeza ibyemeza. Aya magambo ngo yazamuye uburakari bwinshi kuri Omega ndetse ashaka kwica Colonel Jaguar ariko kubera isano iri hagati y'unyakwigendera Jaguar na Kirengoma umuvugizi wa Fdlr abona bitamworohera kuhita mwica gutyo ahitamo gukoresha noneho umuvuno w'amarozi. Uburozi bwazanwe n'uwitwa Pasiteri Busigo. Uyu ni umukozi wa RNC nawo nabarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Nibwo bavuga ko ngo ubu burozi ngo ari bwo bufite imbaraga ku buryo umuntu babuhaye atabasha kubukira niyo yakivuza hehe. Rero uyu byakomeje kuvugirwa mu matamatama bavuga ko bakomeje n'abandi basanzwe muri Fdlr bavuga ko bakomeje kuzengerezwa n'uburozi bwa General Omega kuko ngo buri kubasiga iheruheru. Urupfu rero rw'uyu koroneri rusize icyuho muri Fdlr cyane cyane ko urubyiruko ari we rwaye rutezeho amakiriro ko azarufasha kumvisha aba Fdlr bashaje bakemera bakegura bagaharira ab'urubyiruko. None avuye mu nzira ubwo n'abandi bateganya kubikora bamenye ko nabo bazahabwa ubwo burozi. Bwana Sentama reka ngaruke gatoya kuri uyu mugabo ku mateka ye. Uyu Nzambazimana Juvenal ubundi ngo avuka muri komine Nyamutera mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri. Yavutse muri 57 akaba mwene se wa Kirengoma uvugira Fdlr. Rero yinjiye mu gicengezi muri 98 afatira amasomo mu kigo cya gisirikare cy'abacengezi cyahitwaga Murama. Ubu ni mu murenge wa Rugera mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba. None uburozi bukaba busize avuye mu nzira kubera inyorombi kuri bosi we, ariko si yari inyorombi nuko yamubwizaga ukuri, ikaba inyorombi mu matwi y'ufite ingengabitekerezo idashaka kumva ukuri. Yego Bwana Mushakamba urakoze cyane kuri aya makuru wacukumbuye. Tubibutse ko ngira ngo tugeze ku musozo w'amakuru. Tubibutse rero ingingo z'ingenzi zari zigize amakuru yacu. Twaganiriye ku mirwano yabaye umunsi hagati ya ARC M23 na Wazalendo Fardc ndetse n'abarundi, aho bari bateye ibirindiro bya Rutobogo bya M23 ndetse imirwano ikaba yabereye no ku murongo w'urugamba wa Sake Kimoka. Aha hose M23 ikaba yabokeje umuriro bagahunga bagasubira inyuma biruka. Ikindi twaganiriye uko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ririmo gushinja Frdc na Wazalendo kwica impunzi zo mu gihugu imbere, cyane cyane hariya mu nkengero za Goma. Dusoreje rero kuri iyi nkuru y'urupfu rwa Colonel Gapira wa Fdlr wishwe n'umuyobozi we General Omega, akaba ngo yaramwishamuroze bitewe n'uko yari yamucyuriye ko
arimo anyagirirwa mu mashyamba ya Kongo kandi umugore we n'abana be bameze neza mu Rwanda. Bakunzi rero ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki n'Umuco Wacu TV, turabashimiye cyane gukurikira amakuru tubagezaho, kandi tunabasaba ngo abatarakanda subscribe mukande subscribe, kandi bikorwa rimwe, noneho mujye mudusangiza n'ibitekerezo byanyu mubitwandikiye muciye ahanditse comments. Turabashimiye rero, mwari hamwe na Sentama, murakoze muraraharyana. Bwana Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye, nshimiye n'abandi kandi bakurikiye amakuru yacu yo ku itariki ya 16 z'ukwa 10 2024 yaba ku Umuco Wacu TV no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha, murara hajyana kandi muhorane n'Imana.